سلاوی وار باش روز باش همی حوالا راهی بدار منتخب باشن جوال بورین دخوازم بقاسی 4-5 دقیقه درن که تنش بر مسئله کی تکنیکی هر وها میوان مجی نها دریدایه هنک لروجاوی کردستان شرط و شرط هنک نمساعدن عرباوی درید خراب ببو نها گیشت ماله خو آمدد که تکلیه پیره بو به تلفن جبر وی کی هنک درن که تنجوال بورین دخوازم لبنده بن دقیقین پیشمده میوان ما عبدالحلیم سلیمان روشنامه‌گر روجاوی کردستان نوچه گیهان اندپندنت عربی و درباره تکیلیا رژیم سوریه ترکیه و هر وها لیستو کلسر روجاوی کردستان در حقیقت مجال ده و آگاهی برفره بده ما برسه بده پرسیبه که ام بپرسن حقیقتا لروجاوی کردستان چه دبه ستاتویا روجاوی کردستان پاشا روجا ملت کرد یعنی جی پیشا روجا ملت کرد دی هونچه و دبیجن مثلا پیشا روج و پاشا روجی نوا کرمانجی ده این چاره سر نبیه همان نو مرزه که نوچه آمده کهش بوه حتی که میوان موره مجیرا لینکا مجی شاندیه حتی که میوان می آمده به می گوتو بو رید عرباوی خراب ببو نها از چند نوچه جوارا پیشکش بکم حتی که هات از باورد کم نه آماده ویواره. هون چوانه دوی نبرده حالی و چوه دیسا جوار اسپاس کمش بو علاقه و یاش بو وی کانالمه د وان 2 هفته داویده هنکی me kanala خو اکتیف کریه علاقه کی جدی هه ویدیو مگله کی باشتنه تماشا کرن ام جوا رازینه ام هیوید که هونجی جما رازی بن ام هول دزن ویدره نوچین بی عالی جوارا پیشکش بکن نوچین کرد و کردستانی تیده تیجی هستین نتوی هبن نوا مالاتی آوا گلکس پاستکم جبو وی آلیکاریته وی آلیکاریا گو حوالی ما آلی مادی ده دشینن مجبیر نکن مالاوی آوا نوا افجی وی خدمتی بکش بو حوالی ما ای روزنامه‌گر کو امکان وان ین آبوری کمن امجی وکه کسی کی جچاپ منی کل اروپای دجی البته امکان می آبوری هنه ام پشکری دستک بدن حوالی خواهی روزنامه‌گر کو پیدویاوان ده پیدویا آبوری هیا هوان و از دریج نکم نوچه می آمده نه اجوارا چند نوچه پیشکش بکم حتی که میوانه می هات ام ویاراکن و کدین کل ودریه حمی هوالون تب بخیراتن باشه گلک باشه اگر هون چواکو حوالی می سپورت بیجن دبی نشرمه مروف جه تماشاگران بخوازه کو ببن آبونه یعنی بعضی بینن به وشانه اگر هون چقاز بعضی بینن جرات بیجن لایک یعنی هون چقاز ببن آبونه او قاس امکانه می چه دبی ام قابی گینن در دوره کی برفراتر امجی ریل بر تکیلی امید که امی به هر پرچین کردستان هر بکیون تکیلی هر وها کردین کو لهجه رالی جهانی بلابونه از دریج نبکس چما دریج کم حقیقتا ایج نزانم نه پیشی هم بچن غزای لوی دری هوانو ریخستنا پاراستنا سیویل یا غزای روژا سیشم یا راگهاند کو اسرائیل ایریش سردبستان اکیل غزای کریه کو تیده به هزاران کس آماده بونه دوان ساعتان ده جن زارو کسین سیویل تیده آماده بونه هر یکم 12 کس مرن گله کسی بریندار بون لبلی رایدارین اسرائیل دبیجن تشتکی وسطنه هدفامه عسکرن یعنی حماس لبلی دماکو حماس شخارت کن هدف حتی نها بقاسی 40,000 انسان هاتن کشتن لغزای و اقاس انسان جی کشبر بونه غزا سرو بن بیاد تشتکی لهوله نمایه ایدی سیویل نه سیویل کامپا هوله از بنیرم اگر دیمن هبه از بینم دیمن بوار پاروه بکم کامپا هوله اون زنن چوایه شرط و شرطیوی کامپا هوله اجه حوالان رجا دکم لسر و کانالی بسیکرن به میوان خوره امه گفتگوه که دور و دریش بدن دست بکرن اف کامپا هوله لکامپا هوله اون زنن بقاسی 6,000 انسان لوی دره هنه پرانیا وان مالباتین داعشی نه جنو زاروکی وان هنه لوی دره وقتی که داعش حتی برن جالی هزین روژاوی کردستان قصده و
malbatê wan li wê derê hatin kom kirin niha zarok heqete jî ji perwerdê bêparin ew jî eger bi vî şeklî berdewam bike xeteriyekî mezin heye li ser herêmê ji ber van zarokên ku nû mezin dibin bê perwerde mezin dibin perwerdeya malbatê xwe digirin ew jî piranî Daişî ne. Şêwirmendê Wezîra Koç û Koçberan ya Iraqê Kerîm Nûrî ragihand ku hejmara kesên ku ji kampa Hol a Rojavayê Kurdistanê ve geriyana Iraqê nêzê 4000 kesin ev tiştekî gelekî baş e. Her wiha eşkere kir ku ji bo vegera Koçberan ya ji kampên li Hewlêr û Duhokê jî wan li hev kiriye bi hikûmeta Başûrê Kurdistanê re yani di navbera rayedarên Iraqê û hikûmeta Başûrê Kurdistanê de li hevkirinekê çêbiye ji bo ku kampên li Duhokê û Hewlêrê werin valakirin. Kampa Holê em hinek bas bikin li Rojavayê Kurdistanê ji xwe li Holê ye ji hemû netewan zêdetirî 53,000 kes li wê derê ne kamp ew qas însanan dihewîne di nava xwe de ji vana bi xasî 20,000 kes Iraqî ne piraniya welatên cîhanê hemwalatiyên xwe yê li vên kampê qebûl nakin piraniya van malbatan Daişî ne ev kamp ji ber Daişê nabiye deverekî pir metirsîdar û xeter. Niha em derbasî meseleyekî din ya li Iraqê bibin ew jî telefbûna masiyan masî telef dibin eger ez binêrim dîmen hebe dîmenekî gelekî balkêş hebû ez ji were bînim belê dîmen anî ez ji were van dîmena pêşkêş bikim paşê jî ez ê vîdeoyekî nîşanê we bidim di derheqê telefbûna van masîyan de binêrin ev masî ne li ser çemê Firatê ez bawer dikim. Endamê lijneya çandiniyê ya li Parlamentoya Iraqê Tahîr Ciborî di derbarê sedemê telefbûna bi hezara masî ya li parêzgeha Mîsanê de got Tirkiye avê wekî şantajê bikartîne li hember Iraqê li beramberî berdana avê dixwaze bigihêje armancên xwe yên siyasî. Ciborî dazanîn ku sedema telefbûna hezaran masî yên li parêzgeha Mîsanê kêmbûna avê ye sedema wê jî ew e ku dewleta Tirkiye para avê ya Iraqê bernade. Di nava çend rojên borî de li parêzgeha Mîsanê bi 100,000 masî telefbûn ev binêrin ez dixwazim dîmenek nîşanê we bidim. Dîmenê masî ku telefbûne binêrin li van dîmena. Ez bawer dikim dengê min tê we dewleta Tirkiye ava kutî Iraqê wekî şantaj bikartîne ji bo meseleyên xwe yên siyasî zextê dide ser Iraqê. Ev bi vî şeklî ye hevalno. Nûçeya me ya din jî di derbarê Kerkûkê de ye em di derbarê Kerkûkê de agahiyan tim bi were parve dikin. Niha mesele çi ye hûn zanin? Mesele walîtiya Kerkûkê ne jaliyê pedekî ve hat qebûlkirin ne jaliyê Tirkmenan ve ne jaliyê dewleta Tirkiye ve ne jî jaliyê qismekî Ereban ve hat qebûlkirin. Lêbelê dadgeha Iraqê di dawiyê de biryara xwe eşkere kir walîtî aydê yeketî niştimanî Kurdistanê ye Birêz Rêbwar Taha yani hemî îtiraz red kirin. Ez belê bi vî şekliye piştî ku Rêbwar Taha yenekî weke walî hate helbijartin Serokkomara Iraqê Letîf Reşîd sêzdeh tebaxê mazbataya walîtiya ya Kerkûkê pêşkêşî wî kiribû. Rêbwar Taha çardeh tebaxê li dadgeha Kerkûkê sonda yasayî xwaribû dest bi karê xwe kiribû. Wekî li her derê normal jiyan asayî ye lêbelê îtirazên pedekê çêbûn
itiraz هنک عرب و ترکمنان چه بو سروک انیا ترکمنان یا عراقی حسن توران و اندام مجلس باجر یا کرکوک سوسن عبدالواحد سری لدادگاه فدرال یا عراقی دان کو والتیا تها بطال بکه لبله دادگاه او itiraz رد کرن دادگاه فدرال یا عراقی aynı roje itirazla parezgari beri Kerkuk'e rakan ciburi rad kir. Evji beve şekliye naha em binerin çeteyn devleta Türkiye timeke daire aveya Kobanê golebaran kirin em binerin nûçiya di vî warê de me çi amade kiriye ez bawer dikim çeteyn devleta Türkiye dagirker timeke tamirkirine ya girêdayê daireye aveya Kobanê li gundê Şêxler ya Rojavayê Kobanê golebaran kir nehîşt tîm dînamoya avê tamîr bike. Niha hevala me Ciwana Cuma ji Rojavayê Kurdistanê doh nûçeyek ji me re ragihandibû di derbarê terora dewleta Tirkiye û êrişa wana bi dronê ya derdora xestexaneya Dil li wê derê kesekî şehîd bibû, kesek jî birîndar bibû, hem jî bi giranî di derheqê vê de hevala Ciwana Cuma ji me re dîsa deng şandî em dengê wê godarî bikin di derheqê vê meseleyê avê de jî agahî dideme ka em binêrin Ciwana Cuma çi ji me re dibêje. Ez dengê wî didim ser mikrofona xwe ez binêrim ka dengê min heqeten aliyê teknîkî de problem heye tune ez lê binêrim hevanno deng baş e deng baş e ez daniha ji telefona xwe mesaja ku Ciwana Cuma ji me re şandiye ez bi destûra we ez dixwazim em bi hev re guderî bikin. اسلام رو هر کسی کل ما گفتار دیگه جروجای کردستان دخوازم انجام این کو دو بالافرین ترکیه انجام بمباران ولاتین دبریده لطاق عنتریه یا باجری قامش لو لجمله خوشخانه دلو چنف دما کو ولاتیه کرا ارمانجا ایریشن خوین داگر کرو ده انجام ویده ولاتیه شهید بو و گلک زرارین مادی لعربین ولاتیان و مالی لدردوراوی بو دوهری ببریا خسرا با کروجلات سوری بداخویانی که فرمی اشکره کرکو هر واحد دوی داخویانی ده بانگوازی جی کرو گوت اف ایریشن ترکیه ایریشن ننونه ایریشن دومدانی لسر روجاوای کردستانی لبلی ری ببریا خسر تکس کرکو اف ایریشهان دو وقت که دهات کو رژیم سوری و ترکیه لحف کرنک لسر خلکین روجاوای کردستانی و لسر پروژه ری ببریا خسر بهفره ایدی اتفاق لحف کرنک بیگانیه بش پردیده و شبا ویجی شر لدوره زوره کو بریا چند روزان نوهنه کی بدنگی لوی داری چه بو به ایریشا دو یال سر بازار قامش لوبه به هر دگری اما بو گوتن عینی ارمان جو عینی ایریش و دجمنه جبو ایجی ریوبریا خسر داخویانی خدا بانگ لهزن گارانتور و همو جهانی کرکو ایدی گره که دمل دست سینوره که جوان بیشن لیستو کو بالافرین ترکیه لسر حریم باکو روجلات سوری لسر ولاتین بگونه خلکی لدوری دکا ارمانجا خوان شهید خینه گره که ایدی سینوره جوی که وردانین و هر وها ریوبریا خسر سوز بگل خوره داکود او بیدنگ نامین لهم بری وان ایریشان و برسرداین آواجی و دیدمین پیویز ده وره دان لآلیه که دن خلکین روجاوای کردستانی تایبتیجی خلکین امبیجن باجار قامش لو پشتی کو او ایریش رودا خلکین دبری هلوستا خاله هم بری وان ایریشن ترکیه نشان دانو گوتن او ایریش دخوازه کو پروژه یا ما یاری ببریا خسر هف گرتن اما یا پیکاته یان لکیلک هف هر وها اف آرامی و اولهی الوی داری خرابه کن لیرولی و دخوازه کو خلکین لیبر بده کوچمر کرن لیبلی شینین باکرو روشلات سوری نتنی کرد از خوازم وی بجم نتنی کرد بحمو پیکاته این خواه او هف گرتن خواه هف دانا خویانی کرن دریا بیجن راگ هاندنی ده و دریا شوپاندن اما دریا خلکی ده و گرامت نوا خلکی ده بفیرنگی انجامین کو حتی انها حتما بدس خسرن هجای گوتنی کو حتی انها ناسلامه شهید کودوی بمباران ده جانی خوش جسا و شهید بو حتی انها ناسلامه اویجی نهات یزانی علیه کدن ایرو لروجاوه کردستانی تایبت کوبانی لگنده شغلر
اف گند روزانه یعنی مرو دکار بیجتی تو باران کرن گند ولی کوبانی روزاوای بازار کوبانی روزانه جالی ترکیه گلی و بی سروبر تینا تو باران کرن و گل لوان تینا باران دن لسر خلکین وی گندی ایجار ایرو ددانی نیورو ده دما کو تیمه که گریدای دسته آوی دچن وی گندی دا کو آوا وی دری سر راست بکنیش بر گندی بی آون او گندی در دوراوی یک سر چاوا کو او تیمین سر راست کرنه یه دسته آوی دکیجن گند یک سر گلاج آلیه لش گرین ترکیه با جملی دن سینور جملی باکور کردستانی و گلا لسر وان کار کرانتینا باراندن و انجامی ده نهشتن کو او کاری خو بکنو او جه آوی سر راست بکن ایدی ها انجامی ده خلکین وی گندی و در دوراوی گشتی بی آفمان بله پیام جوانا جمعه به وی شکلیه جراجاوی کردستان اجمرا راگاند دوی نابری ده میوانیمه عبدالحلیم سلیمان هات ماموسته دنگی متیته؟ نه از باورد کم ها کامرا خاصی راست که دوی نابری ده ام بدومینم بنوچین ده دوری ده حتی که میوانیمه آماده بو میگوتو بو داری ده عربای خراب بو که ام بپرسن حالی بی چوایه حقیقتا ام جی مرخت کن هبان نو نها از پیشی میوانی خواب بپرسم ماموسته دنگی متیته؟ دنگ؟ دنگ نایت که عبدالحلیم دنگی ته هیجی نای تو دنگی خواه سر راست بکه دیمنی خواهیش سر راست بکش کرم اخورم ام ببی اوی نها هون ملیسا سوزه ناست کن هوانو نوچه که از جوار پیشکش بکم از بچم دیمن بینم که از پیشی عبدالله کوچر بدم یا عبدالله کوچر اونزانن چوی سرته جشاردر سرته دیمن پار وکریه مپر خواست از بارا پار بکم دلیو ماشاءالله وکریه امنات نشاردری سرته و دیسا که دستی کرده قازانش کرن دلیه شاردری جملات وکریه و جمع لبنرن ها که شاردار سرته رز محمد قایسی که چد که امی پرسین واجه بکن امی دا خازن واجه بکن فرمول مبوله بکن اف جی شارداریه یک محمد جی بوده دلیو ماشاءالله بکریه دلیو بسر خیلی خوشی به صحابه her demi ev deliyle kilibe. Veca maşallah dibotun deli şaredari az malat ve vekili ava cara avul dibine. Ser xeyr u xoşi be çi weret keveti de der gazın çi xatke. Aynen. Veca madem gelmeken az dey 1500 هنن مر بكا وبلانو بروجينو هنن تاني كل دردن خوا كل دردن شوبينرن خوا سر زمان و چند از پرسک جوا بکم از بناگر دستوره هبه ون برسیل بدن تشتا بود دلی داده هونی جبو زمان و چند بکن حتی 6 ماه ساله که لسرته تشتا کی بیجه اف چیه تو بکی جبو زمان و چند کردید او تشت براستی دم بوریجی او کامه هبو جلالتین بدرخان kültür evi yani belki hebu en fazla saatki beriya saatki ve disa بدن عواقب يعني او برتقانه جلدت بدرخان او قايم خرج aynen وانت خازم يدي سنه aynen اي والله saatki beriya saatki ne hatta mehki beriya mehki en hasretin en de bilinç اي باشا اف مزگینیه خیریه و د پیشروش ده د مهن گاون پیشی ده چاله به او چتر زانن و جره جی پیدا گرنج با کو او پرتقانه مبری دیت بو پرتقانه جلده بدرخان و دیسا دینن اف مزگینیا خیری بو
بله عبدالله کوچر چیه باکوری کردستانش خورد دیگره چیه شهر دریا سرتجی پلان و پروژه وان ده درباره کردی ده اتخاذ دیرک جوان هیم بوه مامسته عبدالحلیم که از بنرم دنگی ته نه اما دنگی ته وکرین نه دیمنه تجی خویانا که اگر تو آماده بی امتکارن ته بگرن جور و کرم که اگر تو نه آماده بی نوچین ده دوره ده درباره ملیسا سوزنده نوچه اکمه هیه اتخوازم جورا پیشکش بکم ملیسا سوزن هنرمنده که جنه جباکوری کردستانه ترکیه کرده حقیقتا نزانم لی بله نوچه اکو مدره قوی ده آمده که که از دیمینه وی پیشی بینیم سر اکرانه از نها دیمینه دیمن اوه بنر دیمینه وی مجورا پیدا کر باشه ملیسا سوزن درولا اندامه که یه پجیده شروانه که یه پجیده دلیزه دکل کدری دلیزه ام بنرن از نوچه جوارا بینم رزده فیلم Le Bureau des Légendes یک جا رزده فیلم فرانسزه که پرته تماشه کرن لفرانسه هم جید قدا نافنته بیده رزده فیلم ای سال و به سردم خواه یا ششال پیشبری تماشوانه خواه به دبش نوده مسئله داعشی جی خستنه رزده فیلمه دما مسئله طبیبی به داعش البت به اندامن یه پگی نابه تو فیلم نابه جه ترکیه لیستکوانا نافدار ملیسه سوزنجی ده سردمانو ده و ده رزه فیلم ده جیه بگره رولا شروانه که یه پجیی هوی بلیزه ده سری ده گوتو بو افرزه فیلم پولیسیه خیالیه لی بله بویه که بری خود دن مجارین روژه ویجی نهات کوچینا کردان یل هم بردایشی در خستنه پیش افرزه فیلم جسال 2015 ویه تکشاندن دوام دیگه ای سال سردما وی رزه فیلم یا نوته پیشکش کرن نها بچن گوتنان ام ملیسه سوزن جی بدن ناس کرن ملیسه سوزن کیه بنیرن ملیسه سوزن از ویهنک او سبیلن ویالی بلا باش قویا که هوانو لیستیک وان ملیسا سوزن ده سال 1985 در استانبول هاتیه دنه لیسیا پرا هنرین بده و بشه شانوی خواندیه ده سال 2004-2005 ده در رزه فیلم چمبریمده گل اویا یا چان ارماک ده لیستیه ده فیلم نوری بیلگه جیلان ده جی کوش uykusu ده لیستیه رولا وی فیلمی ده سیادی خلاطا لیستیک وانا هری سرکفتی ورگرتیه بارولا ده فیلم آو مفسیمی ده جی خلاطا لیستیکوانا هری سرکفتی یا yeşil çamı ورگرد هری داویجی ده فیلم شاپلین dörtlüsü de list film he neketiye vizyonu herkes lebendeye tişteki geleki başı ev lehengiya şervanın kurdan da kadan netivi bir mücere gelek filma u reze filma hevando نها از ورم جمع میوانی خواه اگر میوانی من آوانده به که عبدالحلیم دنگ متیته ماموسته دنگ متیته گلو اینترنت الجمع وکیمه که از برای واتساپ هول بدم خواهی بگینمه هر تش آماده ما مستهم دیمنی تنابینن نه دیمن هه نه دنگ هه یعنی نها تلسر اکرانی لبلی دیمن تونه دنگ تونه تماشاوانه مل بنداتنه اما چوا چید به واتساپ تدکشینه و دیمنی تناکشینه دنگی ته وی بو
Tu dikarî biceribînî lê belê bawer dikim înterneta te kêm e. Ez telefonê bigirim tu hinek pê re eleqedar be. Baş e. Hevalên hêja. Em li bendê bin heta ku mîvanê me hat. Vî şiklî. Nahezinekî bi we re eleqedar bim. Elbet gelek nûçeyê me hene. Lê belê ji ber mîvanê me di derheqê mijarên gelekî muhîm de agahiyan dide. Pirsê me jî hene ji ber vê yekê em cih nedin nûçeya. Em jê re bêrin ji şîrovê wî re em cih veqetînin piranî. Her çend ereba wî xirab bibe li Rojavayê Kurdistanê de rêda mabe jî niha gihîştiye malê sîstema xwe amade kiriye em li bendê ne ku were vê weşanê em jî jê pirsan bikin. Lê belê nexeme em hinekî halê we bipirsin. Ka em binêrin hû ji me re çi dibêjin? Hevanno hemû kesên ku piştgiriya aborî didin me mala we ava gelek spas dikim ez we dibînim. Ev tiştekî baş e. Hûn hevalê xwe yê rojnameger bi tenê nahêlin. Min ji we re pêşî gotibû gelek hevalên min ê rojnameger hene heqeten jî hewcedariya wan balîkariyê heye bi rêya we balîkariya we em ê piştgirî bidin van hevalê xwe. Ême em li Ewropayê ne heqeten jî piştgiriya pêdiviya me tune ye. Lê belê hevalê me ê hewcedariya wan pê heye em wana bi tenê nahêlin. û em dixwazin vê kanalê berfireh bikin mezin bikin. Her qas aliyê me yê aborî bilind be ew qas jî kanala me dikeve xizmetê. Yani em ê hevalê xwe bigirin xebatê û ew ê alîkarî bidin me ji her derê cîhanê. Herdem Kurdî dark sero kesê ecibandina weşanê bîra kiribe dibêje ji kerema xwe re ji bîr nekin. Kek Abdulhelîm dengê te tu dikarî dengê xwe biceribînî. Dengê te tê nayê nizanim. Dengê xwe biceribîne. Dîmenê te em nabîne. Ek gelo ji ber înternetê ez wî nizanim. Lê belê em li bendê ne. Wekî din kîlvê derê ye. Xanimî bîlen mala te ava tu jî bi xêr hatî. Hûn her serkeftî bin. Erî. Ev jî kanala hevalekî li ser navê min vekiriye mala wî ava. Ew jî pêşniyaz dike wekî moderator divê kanala me biacîbîne. Hevalê Mehmet yani divê kanala me de tu çima kesî din pêşniyaz dikî? Ji bo min doh ji we re bas kiribû. Divê kanalê de wextê ku mirov li hevalê xwe temaşe dike, însanê ku ket dane, mîvan anîne, mirov pêşniyazên kesê din nake. Mirov kesê din pêşniyaz nake. Ji kerema xwe re. Yani ji alî etîk ve ne baş e. Ji ber vê yekê ez wan reklamên kesê din ku li ser vê kanalê têne kirin ez rad dikim bi destûra we. Ji ber vê yekê li qusûra me nenêrin. Baş e? Yani reklama kesê din nakin di weşana zindî de tiştekî ne baş e. Her kesê ku hatibe cem we her kesê ku hatibe cem me divê li cem me be li me goderî bike û kesê ku bixwazin biçin kanalê din jî serçavê min qet nexeme lê belê em li bendê ne silav dembaş weşan xweş destê te sağ be. Mala te ava Ferhat Azîz em te jî silav dikin. Şaban Aslan em te jî silav dikin mala te ava. Ez bawer dikim erê. Yani tiştê wisa teknîkî çê dibin em li bendê ne ku mîvanê me were. Eger ne tê wê manê ku problemekî înternetê heye li ciyê dixebite mîvanê me eger îro ne sibê em muheqeq digirin weşanê ji ber ku hevalê me pisporê rojhilata navî ne bi taybetî pisporiya wî li ser tekiliyên Şam, Tirkiye û Rojava. Ka em binêrin heqeten dewleta Tirkiye, rejima Sûriyê bi hev re çi dixwazin
binin serê Rojavayê Kurdistanê. Plan û projê wan çi ye? Ez vê arê di vê naberê de ez peyamê we dixwînim ku ez binêrim tiştekî amadeya Rusya wê dawetê cî dawêje erê. Eger ka em binêrin wekî din nûçeyên deqeya dawî em binêrin tiştekî tune be. Niha di vê naberê de dem bi dem em dibihîsin di şerê li Kurdistanê de temaşevanên hêja cerdevan yani qoricî îtiraz dikin naçin şer dev ji silahê xwe çekê xwe berdidin ev tevgerekî gelekî baş e û derengmayî ye. Her çend tevgerekî derengmayî be jî hereketekî baş e. Em bang li cerdevanan dikin ku li hember zarokên xwe dest navêjin çekê. Çekê xwe berdin werin mala xwe. Milletê me we birçî nahêle. Hûn birçî namînin. Pêdiviya we bi perê dewleta Tirkiye tune ye. Pêdiviya we bi rûmetê heye. Ez bawer dikim rewşa we jî baş e, mêrg û zeviyê we hene. Her wiha sûret jî tune ye. Na erê wala. Kêk Abdulhelîm sûret jî tune ye, deng jî tune ye. Li binî tutkarî li sûret xî bawer dikim tu ji min baştir zanî yani meselên teknîkî. Eger tu bikarî bi dîmenê xwe vekî baştir dibe. Yani deng jî tune ye. Ez bawer dikim kêmasiya înternetê ye. Hevalê Abdulhelîm. Ha, min behsa çi dikir? Min behsa cerdevanan dikir. İjar cerdevan ha dest pêkirine dev ji çekê berdidin yani istifa dikin. Ev tiştekî gelekî baş e. Yani ev girtin û binçavkirin jî her dewam dike ji aliyê dewleta Tirkiye ve hem ji ber meseleya Kurdî hem ji ber xebatên dawdoza Kurdî girtin binçavkirin mesela hem li Wanê 33 kes hatibûn desteserkirin. Mesela di derheqê ji wan 8 kesan de biryara girtinê hatiye dayîn. Mesele çi ye? Mesele dîsa xebatên Kurd û Kurdistanê ye. Fermandariya cendirmeya bajêr li seranserî parêzgehê yani Wanê di navbera 12-18 tebaqê de li ser 68,400 kesan lêpirsîn dabû dest pêkirin. Yani bifikirin 68,000 kes di derheqê wan de lêpirsîn hatiye dest pêkirin, derheqê wan de biryara binçavkirinê heye û wisa davêjin ser malan terörekî pir ciddî birêve dibin. Mesela em behsa terörê dikim, terör çi ye? Terör ew e ku tu bi zextê, bi zorê, bi rêya silahê bigihêjî armancên xwe yên siyasî. Dewleta Tirk bi vî şeklî dike. Dewleta Tirk erê. Yani dewleta Tirk tim rêya zextê, zorê, şiddetê bikartîne ji bo ji bo bigêje armancê xwe yê siyasî ew jî armanca wan elbet tunekirina gelê Kurd e. Tunekirin ne tenê ji aliyê fîzîkî ve tunekirina çand û kültûra gelê Kurd. Eger tu milletekî ji çand û kültûra wî bikî, zimanê wî pê bidî ji bîr kirin, milletê Kurd ji holê radibe. Wekî din em biçin nûçeyên deqeyên dawî em binêrin eger heta di wê naberê de mîvanê me hat nehat sibê em ê ji soz bigirin û sibê ew ê tevlî me bibe ji vir şûn va ji xwedî mecbûr ê tevlî bibe ji ber ku me reklama wî kiriye soz daye me ew ê tevlî be em ê nîqaşekî berfireh bireve bibin. Niha binêrin ez nûçeyekî çawa ji we re dixweyim. Navenda belgekirina binpêkirina ew navê saziyekî ye, navenda belgekirina binpêkirinan. Navê vê sazî ev e. Raporekî derheqê çeteyên Daişê de yên li herêmên dagirkirî de parvekir. Çeteyên dewleta Tirkin. Di rapora navenda belgekirina binpêkirinan de navê 139 çete û serçeteyên Daişê yên li herêmên ku ji aliyê dewleta Tirk û çeteyên wê ve hatine dagirkirin hatiye parvekirin. Li gorî raporê agahî çi ne? Tevî serçeteyan tam 139 Daişî di nava çeteyan de cih digirin. Bi taybetî çeteyên Ceyşil Watanî ên girêdayê artêşa Tirkiye.
339 داعشی دنوا وان چتیان دا جیتگرن لگوری راپوره 339 داعشی لهرمن داگرکرینه اف چته نهال عفرین عزازی گریسپی سریکانی باب جرابلوسینه دنوا چتین ارتش دولت ترکیه کار دکن ارمان جوان اوه ایرشی روجاوی کردستان بکن تی بیرابه وزیر شر دولت ترکیه گوتو بو جا امریکای را اگر هم بخوازن ام آماده نه چکتر خواه بدن و نچن حوجی قصده نبن چیه؟ ما امریکا نزانه که دنوا چتین و دنوا ارتش و داعشی هنه و چوا باوری بوه بینه که گلک داعشی سرچتین داعشی انجی لهرمن داگرکری این دبن داگرکری دولت ترکیه ده هاتبون کشتن نها هوان نو ام بنیرن عبدالحلیم سلیمان حقیقتا جی معات البدری از نشانه ببتم بنیرن yani هیچ دیگره خویای پروبلمی که اینترنتیه yani هودده گریده هودده وره از بدری بیلم هاتیه اگه هاتیه امتر بیارد بینن حقیقتا جی ساعت جی درنگ بون اما نفهمه از جیرا بیجم شخص ایرو استرسی ده بو عرباوی جی خراب بو وب دیویژن بلا سلامتی به بلا قضا بلا نبه عربه خراب به تشنا به حواله ما ایل اروپا گلکن ام مگوتو هم پشکریدن حواله خواه روشنامه گر اگر عربای درایه ده خراب به حواله ما ایل اروپا کارسازی ما ایل اروپا و بکاربن حقیقتا خودی لروشنامه گری خود در کون جرا وسایتی که نو بگیرن لروجاوی کردستان ما چما نبه روشنامه وانه ما اوقاس دبن خطریه ده دبن تهلیکی ده دبن بمبیان ده خباتت ماشینن چما ام کارسازی لاوروپای نکاربن روزنامه‌وانه که خودی بکن خودی لیدر کردن جر عربی کی بگیرن کو بکاره به عربی زیاده ترجمه خدمتی بکه چما نه یعنی ام خودی روزنامه‌وانه خود در نکردن ام چواد کارم ببن خودی آگاهی ام چما حوجی خلکی بکن روزنامه گرین باشه ام بدومینن از چند نوچه دیجی بورا پار بکم نها اف میپوکس هنزانن او نخوشیا میمونن مسئله که پر جدیه yani روشکی لزگین و در که از باورد کم مینا مسئله کوویده ولی اروپای دیسا کارانتینا چه ببه اوسا خویایه از بنیرم که تشتکی بنیرن هانس کلوگه داخل یک دایه هانس کلوگه کیه دیرکتوری اروپای رخصنا تندرستی جهانیه دبیجه جهان در حق امپوکس ده گلکی تشتان دزانه جبروی کجی و نوه که کوویدا نو وردیتن yani علاقه با کووید تونه بجه جو ام تکلدار کلات دو دیه گلکی تشتان دزانن لبلی هیچ گلک تشتن در حق کلات یکی ین کو دوی ام هیم ببن هنه که از وی نوچیه در حق وی نخوشیه داویده که لسر بدن انسان هین اوسا دقیقه چه دبن و که شکلکی اوه سورک شکلکی سورکیه و گلک خطره جی از وان پنجره تف بکرم اف پنجره کمپیوتر من گراند کن و جبروی یکی دیمنه میجی دجمده ویروسا کو وکی چیچگا میمون تیزانین ده سال 1958 ده لدانمارکا لگل میمونین کجبو لیکولین ده هاتن بکارانین هاتو بودیتن هر وها جارا اول جی ده سال 1907 ده لکومارا کنگو لافریکای لگل انسانان هاتو بودیتن پیشی لسر میمون هاتی دیتن پاشیجی لسر انسانان دکتر سمالووت جو اوفیس اروپای یا رخصنا تندرسی جهانی دبیجه کلات یک بگشتی جه حیوان که هاتنه انفکته کرن در باسی مروان دبه وکی دنجی چید بجه ویروسا بر بحث بتنه وکی شوبه کی خویاده که بلزد بلاو دبه پرزو بلاو دبه جه انسانه کی در باسی انسانه کی دن دبه اما تدبیر چه واته گرتن زحمته yani tabii ki hem stüdyo
نتوینن ستیخا خوار نکن و خال بردریج نکن البته ام البرخا بدن اما چه وال برخا دن از وی دمین پیشمده امی هیم بن نها هوان نومه بسا جردوانا کربو دوی نابره ده جردوانن کو خواستن بچن اپراسیونه کی عرباوان ورگریا هفت کس بریندار بون ساعت در دور دودیان ده لگنده که یه جول مرگی بو یر پیکات یعنی قروجی اند عربی ده کو تو خواستن بچن اپراسیونه کی عرباوان ورگریه یعنی جنت چون اپراسیونه و مسئله کی دنه اما او نوچیا استفای جردوانا مسئله کی گرینگه لسر مروب سکنه باشد بش برکو بویر دما گروبک جردوان استفاده کن انسان چاو برددن هف یک استفاده که ادریجی چاو برده بی اوجی استفاده که از بارد که مثلا کل پیام و بنیرم و از خاطر جو بخوازم جبرکو عبدالحلیم سلیمان نهات یعنی از بنیرم ها جوارا نشانه بدم یعنی از دخوازم اثبات بکم گناها حول داده گریده از بارد کم جبر اینترنت دیه وکیدن اگر دنوا پیامی وده شرنخ فیلم گمیا نوح جودی کات چد بجید شک میمه دقیقی فیلم گمیا نوح جودی فیلم وده کرده کلتوروان خرابی دیدن قویا کرن ها از نزانم متماشا نکریه میکایل متماشا نکریه کاشیر پلن تو چد بیجی پسکه کل مالا من 6 سالی بو برینه که مزن تیده چه بو مبر سر دکتر گلک ایش دکشاند از بخواجی نه آرام بوم لی ادی بربی باشی ود چه اف نخواشیش حیوانان در باسی انسانات به مروف هنه کل خواه مقاطبه باشته به از خاطر جواب بخوازم هوان نو یعنی هنک نوچین دقیقه داوی هم بدومینن که از چند نوچیان جی بنیرم زلنسکی داخفه او نابرا دوماندنا شر و آبوریه ده دوی اوی هفسنگی چه بکن یعنی پروبلم آبوری در کتی دیسا او شر اوکرانیا روس دوام دکه شر حتی کدر دوام دکه حقیقتا جی پر عجیبه یا سلیمان احمد جی او جی روزنامه‌وانه کیمه جالی پدکی و هاتبو گرتن در قوی ده بریارا گرتن جی هاتبو داین جزا جی لی هاتبو برین هنجد جی اوه کو آگاهین استخباراتی دبه جه گریلارا یعنی هاتیه گرتن لپرچه که کردستان حقیقتا شرمامه لوی داره ام بانگ لرایدارین پدکی دکن بانگ لرایدارین عدالتا کردستانی دکن که روزنامه‌گری ما ای کردستانی سربست برده تشتکی نخوشه آزادیه خواه ایفاده کرند و اساس به الولاته ما گلکی گرینگه یعنی ام نخوازن سلیمان احمد و حوالی وی روزنامه‌گر زخته ببینن ورن گرتن ام دخوازن دمل دست وره بردن به شرط از بچم اری حوال دبیجن اوی پنجره ام دکارم بگرن اما حوالی ما هجی نهاتیه باشه از خاطر جواد خوازم حوال نو به هیویا روژین خوش آزاد از بارد کم از با عبدالحلیم سلیمان را باخفم به تلفونه امی مسئله تکنیکی حل بکن اوی سبی تبلی ببه نخمه تشتی وسا چه دبن لی بدویامه بشیرووی وی هنه باشه جه اندپاندانت عربی را کاردکه نوچه گیانه وانه سلاف چه دکم بکم بلا بدو به دنباش سلاف